Amiguito, ¿podrás decir tu nombre? Bautista Costa. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando en Little Football Academy? Más de 2 años. Más de un año. No, Y- 2. Más de 2. Bueno, más de 2 años. ¿Y qué es lo que te gusta más entrenando aquí? Que algunos la potencian, algunos no lo pueden alcanzar, pero esta escuela te ayuda a empujar tu potencial hasta el final. Sí, me imagino. Y también, bueno, es bastante divertido, pues, ¿no? Para entrenar con los niños de tu edad y también que vengan a divertirse, pues, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo. 咁你可唔可以介紹下你自己叫咩名啊？係，我叫梁希賢，英文名係 Evelyn。 Evelyn， 咁 Evelyn 你喺力圖足球學院呢度訓練咗幾耐啊？大概3或2年。2、3年咁樣。咁你喺力圖足球學院呢度，你最中意啲乜嘢啊？我最中意就係學到 defender， 同埋可以學到其他 dribbling， OK， 同埋可以學好多新朋友。即係令到你足球技術更加好啦，又可以識多啲朋友咁樣，係咪啊？OK， 好多謝你。可唔可以話俾大家聽你叫咩名啊？盧樂恒，你今年幾多歲啊10歲你喺力圖足球學院訓練咗幾耐啊，1年半到。？OK， 咁你覺得喺力圖足球學院你特別中意啲咩啊？鬥波同個人技術。都有比之前提升咗，係咪 ？OK， 好，唔該晒你。嘿，你可唔可以同大家講下你叫咩名啊？我個名叫沈紀彤。咁你喺呢一個力圖足球學院呢一度訓練咗幾耐啊？我訓練咗差唔多10個月。10個月。咁你覺得喺力圖足球學院有啲咩係你特別中意㗎？係咪好玩嘅意思啊？係。好玩，跟住又有得同朋友一齊，跟住又可以做下運動咁樣，係咪？係啊。OK， 好，唔該晒你。介唔介意同我哋分享下，你點解會擺你嘅仔女喺呢一個力圖足球學院呢度訓練咧？首先都係阿女本身就想佢進步啦。咁我發現力圖足球學院其實都佢都阿羅 Sir 擺好多心機喺呢度。咁我睇到佢嗰個訓練係有一個水準嘅。OK。咁我女本身就喺其他球會，以前就喺其他球會練啦。咁我都發現可能個進步嘅程度就唔係咁有理想。OK。咁我發現就嚟到力圖足球學院之後，咁啊羅 Sir 就擺好多心機，咁就係啦。咁我就想嘗試就喺度啦。咁啊發現到佢嘅進步得幾好，好快。OK。係啦。好，唔該晒你。好。